Ba nagiliang ka sarkar ka IP pendon kam hok nang ba nagiliang jong pil pinyo chong hok yang tagayeng ka ba bala penbang nagiliang ka sarkar de tang kini pimpin junga mesti pun ba pios ko kalai le jing snai jing beto ba jing besai ru ya fi ki pat ba de Lisbon namta ki ba pila ai ba di kidong yo tempa ya na skim disutu man penat kam hok ya la ka jong ka ba ka benta ka ba layo ka ba sokar kala ai ya fi de bentang an pak sundan ya ba shanbor nangum ibre jang pak stong jong ka mau shoot bat keju ke poru ide presiden jong kecil yang nyam ya ba sendok So hagaba dikong yang diayu play kerat dari step rambak senong di badan rangkat dak ni kita nanti rambak senong Liarbang juga bangsu dek aji keren mata rambak senong Limbelay rambak senong Nurim Umpowin bat ya baru nagal yang gedungki by Pasurkar kalau berperan penang nak bentakan ke skin PMAY. Kena kita gesni ke bah misa jingken mau. Pasurkar kalau penang silak laipo nak benta berpinsna yang ini. Nak deng jungki hagi senang kusau di dalam dombok nak dibadombokkan. Di baduk kesun gejing penang yang pasurkar. Hindai ban pendon kam baklapat ya kena ke bag surkar kalau penang bab hidai ban pendon kam hok ya ke bag surkar kalau penang lek se haga jinghung ke jingduk haga jingduna hayeng asem kum hagini por di baladem kumno bangin pendak ya kena gayin nagali yang jong departemen kalau ai ke order sini di rambak senong bangi di banlek kunta bangi di ban phak ladang ti baduk na ki baduk tam hagane ka dong lakan jumi ha mau ti constituency ke jumi yang mele jumi ro ilong bosbun bat laju ai ro ke jing seneng ke jing kentu na ki banta jumi ko bangin dah hap tin kunta terter ko bangin ada komplit dina galeng jong emle burung budungi manta kat nosin su ngeladet jo ban yak untuk kunta terter nim kuat pin sayo yak bisa apa kabadai santu prahaja yo yak kata bisa ke second installment ade bagilayo ini ke second installment ihap ban pendap sedon no ya kayak gitu. Mau di blog komen blog Bhoirymbong kai bisa kadai ke pendek di joki na yang omle buat no video ba kenya koi ngai ngai skamba hagi tibun kam di joki dirapa ini staff haga bere bu GS na kadang juga blog lawan mai ya kuda sibun ya pi ya kejing wan kita mungkin ke por ke bakodor kita mungkin PI gini di work order sakit baik pada kejuk ke por rung ai kulai kamtam na kadang jong UMLA pada kejuk ke por presiden balap pesat moh mari UMLA ngai sembah di babun kam ba don gaji pendai ba dipak sai presiden jong kene kesiliang umyam minta ba shanbor nurum bar kejuk ke por ilong kemudian ba senong jong maksud kan ya ka kor ke bakodor jong pi okey la pelaj kan ya sini na maka jong pi pai ba komjur ngai ku blai kamtam ya rang basnong RS Liarbang bala kran bala percaya sapi komjur ya rang basnong jong ka Umpowin Nurim ya balayawan tanaman Rồi thật tiếp
Now ka restart. Pasnya.